Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Hakasin kabar Hapoh West Jaiñtia Hills District ki MLA na ki Tylli ki Constituency ki Jop Biang ke election minta snem 8,000 arpulai. Hakaba ki paidbah Jong kitei ki Constituency kila shaniah biang haki bangkit ya ke lyngkor sa snem lynter hadien ke jingjop jong ki naduh snem 8,000 khatra. Kine kisan Ngut ki MLA bla Jop Biang ki kynthup yuma Sniawbhalang Dhar NPP na ka first nartiang constituency ubalatam 8,000 sispa arpulai vote yuma Wailadmiki Shylla NPP na ka second jowai constituency ubalatam da 8,000 sispa punya votes uma Coming-one Ymbon NPP na ka third raliang constituency ubalatam 1,000 lai punya votes uma Nujorki Sungoh UDP na ka fourth Meghalaya ubalatam 1,000 khandai spa iway votes but uma Lahkmen Rymbui UDP na ka 7th Amlarem constituency ubalatam 100 votes. Haba phai shikajing votes jangki kertong na ka first nartiang constituency uma Sniawbhalang Dhar NPP ulayo khan riwaja khandai spa rib khandai ma emlang lalu INC kat 1,000 praspa 1,000 votes ma generous paslen independent 9,000 spa 1,000 votes ma dawan lingdo UDP praspa khandai pulai votes ma rimiki sari BJP aspa prapu ar votes kadba unota ulayo hadu spa lai pulai votes. Kajingyo votes jengki kertong na ka fourth Meghalaya constituency kalungkumne ma Nujorki Sungoh UDP kat 1,000 sanspa pra votes ma habahun dakhar NPP 10,000 spa nyo votes ma nehimaya tengkan INC 10,000 aspa khandai po votes ma lasting suchang TMC praspa nyo puar votes ma Karentes Rabon BJP sispa 10 votes unota Laispa po votes. Kajingyo votes yang kikertong na ka second jowai constituency kalong uma Wailadmiki Shylla NPP kat 1,000 nyop khandai votes ma auhai Andrew Shulai TMC kat 1,000 sauspa kat ar votes ma munlain pariat UDP 10,000 aspa po votes ma alan ke suchiang BJP Laispa 800 votes ma Daniel Dan INC aspa 100 votes nota sauspa arpulai votes. Kajingyo votes yang kikertong na karaliang constituency kalongkumni ma Coming-one Ymbon NPP kat 1,000 spa 800 votes ma Lahkmen Rymbui BJP 1,000 aspa prapkhandai votes ma J Trailang Suchiang UDP 1,000 aspa sanpo votes ma Richard S Lingdo INC 1,000 sispa sanpo votes ma Skemhok Garot PDF 8,000 sanspa khatlai votes ma Rubina Singkon TMC 6,000 aspa hrip khandai votes unota laispa san khandai votes. Kajingyo vote jengki kertong na ka 7th Amlarem kalongkumni ma Lahkmen Rymbui UDP ka 9,000 praspa live votes ma Stephenson Mukim NPP ka 9,000 nyospa 1,000 votes ma Alan K Gashinga TMC sispa votes ma Arbiang Kam Kharso Aman INC sispa lapi pra votes ma Firstborn Manar BJP sispa pra votes nota aspa kendai pra votes. Ginla panitrelang na kanta paghakamian Jong konstitusi tengah kipok kirwiang ya barok ng persyan ba ublay un ay di kupor ba konstitusi nitrelang iwe kada election kada jingjop jongpi inang persyan jonga bat kada jingjop lemba kapor jong ublay ta tangkiri kitin ngakwa banay di Baroh banay kuleru ya ki official jongka election ki bala pejai election Hapoh constituency ki bala election bantu ya tek ba election kalong bagi pabian badang itu ya Baroh ban long diberi belajar kenamba kanong di benar-benar bagi pura-pura. Thank you.
Thank you. Salmonnya kantai. Giltem is that the sweetest win for the last, out of the two elections which have won. This is the sweetest, and though it is very bitter during the election campaign, and even during the counting also is very, very bitter. But the fruit of that bitterness is the sweetness of thing. That is winning to serve the people of 700. Ta kam bada yuhi to ka yarain PHC dari kupengku kerdan ketu ka kwa to sebut krek kami ka wi kwa to ka ngi MRS ka bada sanction ka pok lyngkor ka tu to le yot thawi to su sedang ka immediately ka ni session khnang wa yo yo khna o la chikmat ka le ban ka wa em kam bha to ka wa I kini ki surok dang krek em kam udep ta ka wa khaddu ka wa em kam bha to kam oi phi ka empowering of youth kawa kamon empower youth yo ye ku yen hala ka jong ka jat yom ki ne bha kat ni de yu to ki youth man disparate ki ne bha avenue yo kre man ka baduna tang dai I kam ki ka sarkar to ka lat kamon wai lat ki yo ye u wai kita ki lat ye ki khna khru ki perlok ana ke press and media dan kong hi chwa juba be te kan ten nga chimani kan kan san e khublai ya ki nong chong chnong yong ga RY constituency tu de I biang yang ga lat sa chisin nga jo nagani ga jing e lat yong ki yang sa chisin wo yogi ye ga jing crech to but yogi le em gi le ka jing confidence le ni ga jing kermen hanga wo to yogi yo pendep ya kini ki issue do dang sa te te kamu da kedau pintu gua khmat do ke chep oh kamu ong pin ni dalang go tangam mem arteti no kamu da sedang yo la luti naduk kini ki benai naduk kini ki snem go dedep bad de le here le go homework de ready hele you luti wa ini ki sni ars new york ye ke sarkar ko scam go skit bad dem ne te sedang yang la luti khnang yo pendep ya kini ka project ya kini ka pending issue yang ikut sa teng kamu ong am to kini ki san snem dedep henry katu di house kanika government jobs. The government jobs kam the TPP kam man katela mulu manach phau hajar ki ko kitei vacancy go empok state ada fil pigi borok katela ko ya kalam ni borok state to iga chwai the kam jwai mit handle lagi pending post ke DSC mit handle jan mulu malah ko arspa temri pendep dua yo lu tidak pendep higi ni chipnai arnai ki udawan dan pendep higi ni la sia thok bai pidang bon gi youth kyong igung job ni te daw nga kam mo sedang higi efforts dia modal harga manifesto yang ini dong yang itu operate itu 5 lakh job tangwa daki through skill training through digini ki entrepreneurship go pair kiwa naga party yang ada lain te banga confident le kham tam ki training do jo e ani benta kaman go senya ki kam jam la jong kam business apa kun tu lok ki agenda mat kwa ta ta posisi yang boleh sini ki border issue atau persam yung lam kuat yung government din tahu wanra ke jusuk development hajing to connectivity dan em kat kan di surok yung ada usaha budin untuk menormal yung kam politik memang manipulah ngasnya nang memang kuat lam no hiji itu udah terlok yang orang kam politik sekarang itu mani sebentar ketika strategi yang dibuat hajing to we development dia atau parti ko bo dekat tu nai ni cemat laspek ada ye rak tu ye kapang tu orang tu kini di office lam rak na tu ni long dia kenok nang jual ada rak di office kita tu hajing kenok dah ni hajing tu kenok division aku lam kerja mo ilek rak kenok division secangpung kenok division cuai mo jual kam em surok ke Cimitar le jual nanti dah ni kenok division 4 ke dukat di Cangpung dan konstituensi reliang konstituensi ni mo ke konstituensi unnecessary em gay ni percitom mi kontraktor percitom mi staff lu em gua Cangpung di 4 juta gi ni staff kat kamu man kat tengah yo do ora ai ga no division man ke Cangpung division
ngayo dia rap bahagi bro ngista haji to surok kuti suken kete to untuk wa kelam wa lekbenye jowai ra ikan kani to hak yang to ra hum mg mitar surok ibru ini unnecessary create traffic jam create di bro kete to negaliang ngah wa kunci kata Rakyat dan message berupa hantam juga konstitusi yang ada orang Australia konstitusi orang berbahasa Sniawbhalang Dhar orang semua negara kira kira orang terlibat orang itu boleh paidbah yang Australia konstitusi juga ini kerjaan untuk kurangnya ini tu snem orang tambo atau shaniah tam ini tu Australia konstitusi paidbah MK Jaintia Tadi tidak mahu apa macam kerpat hantam. Agar jadi le MK macam Barim. Kita pulau Barim yang mau sekarang hari, ngau job yang mau sekarang foroma. Karena kerpat hantam. Ya cenderung imperial yang konstitusi orang Sniawbhalang penne ya kasai itu orang kata. Nah dia mengaku kita Borok ini cenderung kandidat polisi yo mi keluar hadien naduh dan kerpa di kantor mi kandidat advice exporter di mau mi program mau mi keluar haji ni le kamu untuk lembar juga coklat dan antara ini buat sasin negara mana chongsuk untuk orang kantor boleh sport bureau di press media boleh yang lain boleh sport Nakong akan paham Ngut yang paidbah wajib dalam sosial wanita. Ini mereka panggil wakar yang orang kantor itu mesti jalan. Jadi orang percaya kriau di dalam diri. Jadi orang istri orang itu. Jadi mereka ini perlu dia di wanita dalam diri sekolah support information sekitar mana yang percaya. Mereka itu kantor yang percaya di orang yang jadi suatu kantor istri orang.